Kale ntate tsela ke a dumedisa Mfokeng. Ya ntate. Wa bona he ntate ke be ke tshwere ena la manai. Ya ntate. Ntate. Tshwere ena la manai. Ya ntate. Ke hle ke potlakele mo ntlo e tshanda le letsatsi ke lena le a dikela. Ya ntate. Ke a kgona ke letsatsi la bokago jwale re ntse re palama baesekele o ntso o mpheletsa jwalo ka ga toro ka ga motse ka mona. Lebaka la ka la go palama baesekele ke rena matsatsing ana se hobane ke le motho a ratang baesekele le ho ja ile ntho e ke e ratang. Ya ntate. Empa ke hobane ke kwetlisa matshwafo le pele ka morao re be ke ile ka kena sepetlele makwanyane mane ka tshwaetso ya COVID-19. Ya ntate. Nakong ene tshebotso la hlokahalang le nna ke hona mono mme ke hlotse le wa boloka moneno weso. Ya ntate. Ya ntate. Ha ke le sepetlele mono ne ke le boemong bo bobe haholo hobane ke nako eo serame sa maseru mona bosing e neng